Nabirumba nga mbaziza nti eyo mukyalo ndaja kulima ekyakusabye Nabirumba kuja mukyalo nje dada wange yabayo najangayo nga ndi bulungi eisomero ndi bulungi abantu baku ndi bulungi wensobola okulimira n'okundiruukirira kale naje Nabirumba nabayo 1983 nga nenze deputy aye nga ndi headmaster w'isomero ng'omukulu w'isomero mukama wange yali n'omugenzi Kawaruko nga nekyeyamaanyi wa Kizige ayo honalebo Kizige yabaako ku staff yange ng'ali muvwaka maje ku university munaze nategemye ku babiri abangi bano bakansa bano ba kodi bange kangaleko mbagano mu 1984 maze okulima kwange nakibantuma ebuteri mubi namisango nga full headmaster eno bwali deputy aye nga nkolanga headmaster aye eno bantwala okuba eyemalire nakola omulimu bulungi abutenge awo nga mpegani bino ebyokuweesa interview nakibikali kwira mu kutukakasa kale bakobanga acting aye nga acting tetukata bakoba headmaster nerira sente dangu mu 86 bankyusa olwo bali kundeeta bupademu olwava ebuterimire waida butere bupademu bwe ndida wano ebupademu isomero lya ku luguudo aye nga liri tiryamaanyi wena bakwena Wanyago nalitegeera obunafu bwalo anti nga yali ekitebe ekikulu emizaano abaana okubuuzibwa desiki batwala na Wanyago nabaavanga enamuliki eyo waawa na Wanyago ku mulembe ogwo nga babajja okukola ebibuuzo mujja ku sente buli isomero kiryalinga na sente no nga bano nda ati sente nga ife wana ati mujje muguluka amasomero waabwe babuuzibirwa ngawo education ndowooza tiyabanga na sente oba nabakozi yamala kale bwe nali awo bandeeta ebipaademu tenasookera kujja kusaba sente kyewasookerako okukola nga nakatuuka ebipaademu n'abakoba nti ndijje ku akademi nze ndijje isomero lino guno n'ogusooka aye omukyala wange yali n'asomesaayo era namufuna asomesa bupaademu nze ndi na Wanyago mu 81 nze nali ndi deputy na Wanyago omukyala wange ng'abitaawo ati yava owamwani namugwira omugenzi yaja osomesa bupaademu nga mbona omuwala ambitaku awo omubala agavu ate nze ndikunoonya wali kunoonya mu biseera ebyo omuntu deputy abaawo ng'azira mukazi n'ofiisi nga yankoba ati tuli kwenda kuwena obeeku n'akukuuma ewe big man lwaki okeyita omuvubuka kale omukisa gwatugema twagemagana naja neyandula in September 81 twagayita desi omukolo ogwali ogw'amaani abasisita beenawana n'abaakola omukolo ne staff yeenawana naye Kamuli Township yena tinvuyire bamwami mulumbi eyo bangi n'abankolera omukolo abasisita baakola keeki okuyida okutimba bwanga buyembalazi olw'omulimu bwe babona ku akatono gye beeta sampulo nze nga mpa ekitiibwa nja mu kereziya n'atuukiriza ebya kereziya nakinaki tuli bakristaayo twena kale banenda ino baakola omukolo n'abaakola keeki abo nga ebya keeki titubibona mu makulu ye keeki neki nze nali ndidi nti olwo naamala okugayita tuleeta kiwogo kyaife kya menvu ge nalinago nsose ndiise munaana ye naasose eri envu ng'omukolo guba guno baleetako eki y'amadaala gati
mukolo mwana ko kikeke kya damadala dava ndavayo